Салом алейкум бародари тоҷик, подписчикои канали Таҷиксрой. Ина бародаро кор рафтесай. Бахшиши зиёд ки хеле шид видео наипад бародаро шикатур мекардем. Вот чихе медонисем шикатур букатур дигар видеорам накарде объекти калонай. Нав абдулкаша сар кардем ба хоси Аллоҳ. Шикатур шашидем. Нав сар мешакор. Материал шахардем. Бародаро нархи гипса кардани қазоқи 72 сомон шуда 72 мехардем. Тоҷикиш 40 сомон ёвонай. Тоҷики ҳам бад нест. Хай касе ба чизи кисаш мегира. Шпакиловкаи Ташкент гирифтем 48 сомон. Профил гирифтем. Профилро 24 сомон. Профилро беҳад арзон. Профилро размери диаметри тинакаш 4. Направляш гирифтем 15 сомон. این همه خونه 200 کوادراته دا پالنی گیپسا کردن شگیری تیم ایسوس شگیره 12,000 سومون شد. الله مهربون نگاه بود. کانال ما را دستگیری کنید. دستگیری شما پیشای ما انشالله ویدیوی نو بنام میشه.